U mom kvartu svako malo zatvorena ulica rade nešto, onda mene susjed pita, Škilje, što oni rade ovdje? Pa nemam pojma. Ja sam mislio da si ti pita. Zašto ti nisi pitan? Meni je neugodno. A da, ja sam debil pa ću ja pitat. Pa ja ne znam šta oni toliko rade. Pa rade kanalizaciju. Kako, zašto misliš da rade kanalizaciju? Prate, svaki kamion i kombi ima natpis Goran i Zoran. Šta bi drugo mogli raditi, jebote? Ali predugo traje. A da, zato što rade samo dva lika. Goran i Zoran, jebote, ne? Goran i Zoran su za kanalizaciju isto što su Matko i Brane za muziku. Zavuče se u svaku jebenu rupetinu, brate. Ne znam, se sjećate, prije par godina kad je uplovio u Splitsku luku, to jest luku, akvatorij, George W. Bush, najveći nosač aviona na svijetu. Znači, čudo ratne tehnologije na nuklearni pogon, došao u Splitski akvatorij, onda su rekli kao to NATO želi pokazati snagu. Ne, meni su Goran i Zoran rekli šta je bilo. Likovi su išli napast Iran i zaštopale su im se cijevi. I onda su iz broda zvali, General, we have a problem, our pipes are clogged, you have to send someone from Washington. We don't have anyone. What are we gonna do? You have to go to Split. You have to call Goran and Zoran. They'll do their magic. Dolaze Goran i Zoran na brod, ulaze. A ko vam je ovo radio, bogaća? U mom kvartu svako malo zatvorena ulica rade nešto, onda mene susjed pita, Škilje, što oni rade ovdje? Pa nemam pojma. Ja sam mislio da si ti pita. Zašto ti nisi pitan? Meni je neugodno. A da, ja sam debil pa ću ja pitat. Pa ja ne znam šta oni toliko rade. Pa rade kanalizaciju. Kako, zašto misliš da rade kanalizaciju? Prate, svaki kamion i kombi ima natpis Goran i Zoran. Šta bi drugo mogli raditi, jebote? Ali predugo traje. A da, zato što rade samo dva lika. Goran i Zoran, jebote, ne? Goran i Zoran su za kanalizaciju isto što su Matko i Brane za muziku. Zavuče se u svaku jebenu rupetinu, brate. Ne znam, se sjećate, prije par godina kad je uplovio u Splitsku luku, to jest luku, akvatorij, George W. Bush, najveći nosač aviona na svijetu. Znači, čudo ratne tehnologije na nuklearni pogon, došao u Splitski akvatorij, onda su rekli kao to NATO želi pokazati snagu. Ne, meni su Goran i Zoran rekli šta je bilo. Likovi su išli napast Iran i zaštopale su im se cijevi. I onda su iz broda zvali, General, we have a problem, our pipes are clogged, you have to send someone from Washington. We don't have anyone. What are we gonna do? You have to go to Split. You have to call Goran and Zoran. They'll do their magic. Dolaze Goran i Zoran na brod, ulaze. A ko vam je ovo radio, bogaća?